Kohimen kopara bayit how try Jesus Christ. News ngo na ka kita bejing stat. Kibriu kiba aptap ban mudui persya ya ukun ublay. But ki yu I ayu hawu kaba kerpang ka akor jingim jongu kamde kumga jongi. Ki Khristan ki de bandon ka jinglong kaba kam kerpang. Ka akor im jongi kamde banlong kum Kiwei pa. Ka akor jingim jongi ka akor im jongi kade banlong kum ga jongu Kris. Kai ka akor jongu Kris. Kumno ujisu la im. Kumno ujisu ula penitu yalade hangi. Kumno ujisu ula penyade bad ka parte. Kalong ka be ya per. Namar ka akor jingim jongu kalong ka be ya per kibriu kila mudui persyayawu kila bishni yawu bad kila kwa ban penya. Kane kalong ka jinglong kabangide ban don haga jingim jongiru. Ngide ban Pynbishni ya Kiwei namar ngilong ki jongu Kris. Kiwei kide ban bishni yangi namar ngidon ka akor jingim akor im kabalong kabaya per naka akor janga parte. Bale ka parte kamla ban yaro ya ka akoru Kris namar ki pinmatla yaki. Namar ka jinglong ronar jongi kumbala ong ya ka kitab jing start ka pinmatla yaki bakim dupla kinumla ban yaro ya ka akoru ble akoru Kris apo jongi pinban ki isi ya ka akoru Kris apo jongi. Dei na kata daw ladangi pe saudong jongi kibriu ki bishni ki kwa ban leben ya ki Khristan ki jid kerpang ya ki Khristan ka haka pertai baro kawe minta kibriu ki jid ya kibriu ban leben namar bale kadon ga akor kalong ka baya pershibun na ka akor janga pertai ka akor janga pertai kalong ka koloi banle yeki baro kabaka parte ka terwa ka koloi ben pediang ia ka jinglong janga parte lada manga ban mapi ngi koloi ban im kumba im ya ka parte omdon babishni yangi omdon ka babitar yangi omdon ba aptap ban penjat yangi omdon ba aptap ban lebein yangi. Habang istang ban pinkup yalade dakat jakor jongo Kris kadon ka challenge hakamajongi. Ban im ya ka kor jongo Kris ban peni prote ya kata ka akor jongo Kris ban yang scam nagabinta ka jingshisha balongo Kris hangta kawan ka jinge ka bunjai. Nakata kada ka gospel minta kasngi ka kikai yangi kumno ujisu ulayad persya ya ka akor janga parte. Kumno ujisu ulong ubashlur banle ya ka mon jango bale. Ya ka akor jango Kris kalong ulong ubale barabor ya ka mon jango bale. Ka akor jango Kris kalong ba upenskelba ya ublay upa barabor. Ka akor jango Kris kalong ukongo barabor ya upa. Ka akor jango Kris barabor ulaid ya upa badula penyetu ya upa lembaga jingim jongu ka kor jongi ki Khristan ru kadeban lonkane lembaga jingim jongi ngideben penyetu ya ujisu ya Kiwei ngideben peni ya Kris ya Kiwei lembaga jingkran jongi lembaga jinglong jongi lembaga rukam bangi ya debat kibriu lembaga rukam bangi id ya kibriu lembaga rukam bangi map ya Kiwei lembaga rukam ngi pendrit yalade nios ngo ujisu ulaleit shaka temple haba bun gibriu ki aptap ban kemyaw bale ngi lei shaka temple bale ngi wan shaka temple don giba pinbep man lei shaka temple na marba kiti
Don giba pinbep ban late shaket imane namar kila rain. Don giba pinbep ban late shaki imane ban chimenta mas hake jingduai namar kim lapor. Menta ujisu ulele shaka temple. Ulele shaka imane namar udon ke jingit ya upa. Ula kongu ya upa. Namar udon ke jingkwa bale ya ka mon jong upa barabor. Bale ngi pinpep ban late mas. Bale bun sin ki brio ki pinpep ban late jingduai. Lesengi don jingting, lesengi bat soto. Lesengi bat don jingid hadu kata-kata ya ujisu bat ngim don jingid hadu kata-kata badu pelai. Bun na preng jongi lese ngi tip syapangu Jisu. Ngi don jing tip syapangu Jisu. Kumba kinong Judea. Kila don jing tip. Bat kila tip ru ujisu nangno ulawan. Kasnong jongu kitip. Henry ke jing tip klam shim la kerlalong ke jingid. Lada ke jing tip jongi Kalam kerlalong ke jingit ya ubele, kata ke jingtip kan sadum. Kata ke jingtip kan pelong yang i runar, kan pelong yang i nompinnya priyo. Nagata kadau, ke jingtip baro kinong Jerusalem kiladon kam shim la pelong ya ki ban pediang ya umesaya, pinban kila kintait ya umesaya. Kila isi ya umesaya. Bat kila kwa man lebein ya umesaya. Bonsin namarba ngidona jingid ngi lebein ya ukris banya ngi id ya ukris. Bona pdeng jongi ngi lebein ya ukris haka med jongi ngi lebein ya ukris haka jinglong jongi namar ngimju penbana ukris ngimju id ya ukris ngimju kintiu ya ukris haka jingim jongi. Hakane ka gospel ujisu kot yangi tolong kiba kloy ben kintiu burom ya ujisu kiba id ya ujisu namar ngile ya kamono ble ngi id ya uble upa ban ngi ko ban long kiba lai fluid ko himmen ko para kat banang jan bat ka jingra ke paska ujisu u challenging i vai pai vai da ka bakili hadu katno pi id yanga hadu katno pilaban yang scam nakabinta ka jinge hadu katno pilaban ra iyaka jingyubi jongu kris haki himmen ke para jongi hadu katno ngilaban penim yaka akor jongu kris haka jingem jongi niduai nakabinta ka naga jingai haka naga yukrish bakui jisu beid karko kardo yangi ngilong ki batolot bun ki binta jonga jingem jongi Bon sin ni im klam ka akor jame bat ki briu ki id yangi henre ngim jule ya ka mon jame hika yangi banlongi bale ya ka mon jame bangin dup id yame bangin dup shakri yame bangin dup kindiu yame lemba ka jingim chongi en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.